kau kire karatasi kambere ni manto jegi mpumi cheke kirioge KCSE chimpumi chia tabara baidra bagi karera kirioge ke mwaka mudhiru ju mwaka zongirije mirongo 24 ngategera karatasi kambere ni mbicha chia aritwa baraba idre tabakidhia boyega sana kuri na kuma karatasi ne kambere gaturi tudatu munka karatasi ne gakenda imanto jegi kigirioge KCSE ro kirari ketie na gotomerwa ntuko yegoro ni ara aja yegoro bandikite top of Mount Kenya kana skuru reche dete chikitongeria kerero gari ro Mount Kenya enkedro nge gotegera chio amwana skuru ire kumanyakana ta Alliance Girls na Mangu iche chidete chikitongerero tero Kiambu Kagumo High yedro gitongerero tero Nyeri Embu na Moi High School Birore yedro gitongerero tero Embu Meru School yedro gitongerero na ndene account ya Meru Kirinyaga kanaro tero Kinyaga School gota Baricho High na idritwe igitongeria iu ni mocha skuru chedreto chikithithia bwega kiriro gari ro Mount Kenya kagita na ka ukoringana na mpumi hizi aritongirie mwe magana jatantatu mirongo kenda na ithatu ibarethera bakigwatira grade A kireke girio kire kirare kitwe ntuko ya igoro aritoba bibarare kireno kwigwatira grade yeze totonya karatasi nega tokatwire tutagere manto jege kigero gikenara go kwerekana ati kigerio kia 2024 kana 2024 KCSE ikirethirwe gikireta mantu magararuku kathumba gethira ngeko thomera magaruku jara jarario nyara go kwerekana ati kigerio giki nikiraretete mantu kathumba kirasi giki nikiraretere antu baraba inge buruku wata grade ya A antu baraba inge buruku ethaba kigwata grade ya A nara nandiko kwerekana ibitigere yake irasi binge bithatu irasi bingi bithatu ibaba ketha bakithithia kigeragia KCSE na nyumene au mwaka jwa ngirije mirongo 27 2027 KCSE kethirwa ikirika na irona ndito ketha tugitonya kiri mubango jo mori jo kethomo jwa CBC kuna nde KCSE tigere kuthitho maita zangi thatu kuringana karatasi kaga twire nikenda na ndito tonya kabisa kiri mubango jwa CBC mwaka na 1989 kurerekana nthaka icho chingi kire kuthithia kigero giki ende mwaka jojo kana kigero mpumiri rarekererwe goro mwana omwari kana anabari baronekana kwingi ankuruki yana kana ya nthaka kurerekana ka ire yore ambere kuonekana ati anabari baingi kire kuthithia kigerio nkuruki ya anabanthaka kagita na ko karatasi na kaga twire ne gagotariria manto kathumba arabo ugete kirasi giki kiramukire mpumi cia wegoro ni kirasi kiria kiethirwe gikithithie kigerio gya KCPE mwaka jo 2020 kirasi giki kiramukire mpumi cia wegoro gya KCSE kurerekana ne boba ethirwe bakithithie KCPE yao mwaka ja 2020 na bathithirie mweri jo March na ukirikana mutagiro Meru TV bathithirie mweri jo March no ntu bo murimo jwa corona ikirasi kiragi kwerekana ikiare kyo thangi ko murono muri mojo corona na bethora bakithithia kigerio kyao mweri jo March no nto bathithia mweri jo October na November ora kwetha goro gukithithwa kuone kirasi kithire tokire na manto kathumba ugategera gento kinge getarire twendane karatasi ne kaga twire ni manto jegie aritwa kuingia bara bethire tabakigwata grade ya A kirimpu mitirare kerero ntukwegoro arito kuingia barabara thero kuigwatira ntukuwe A ngathe tete karatasi negatore netariritie omyaka ora grade ichi aichethera chikara onako kurekana mwaka na 1985 kwari na murito mwake ora wetherwa kigwatira A mwaka 1990 gotare na murito kinyomwe wetherwa kigwatira grade ya A plain mwaka 1991 arito baira kibo baigwatira grade ya A plain lakini ando atagera 2024 kirira rekererwe goro aritwa nkurukia ngiri emwe na magana jatantatu ibarethera bakigwatira grade ya A nyana ndiko kwerekana ati nkuruki yani ngiri magana jaire za mirongo 46 ibagethera bakikana ibethera tabare na C+ gwitia grade kabatetherio gwitia gweta university 246,391 baba ne bwari tonande bakethera bagitonya kire university bobo ne kuringana na waziri wa kithomo urora rekerie na kurekeria mpumi hizi ntuko ya igoro kagita ne okau kiren karatasi kaga twiri gotarire tomanto kathumba jegie mpumi hizi
Betikere tutakaratasi na gatatu no manto jege kigirike KCSE 2024 Alliance Mangu Kagumo Image Top in the Mountain. Sukuru ya Alliance Mangu na Kagumo chedere tekitongere kiriro gariro murima na Mount Kenya. Arago kwerekana sukuru ya Alliance sukuru ya Mangu ya na Kagumo ere enterete nyere tiradidi tiebwaga kiriro tero Mount Kenya. Ebabone kuringana na mpumirira rekererwe egoro ntuko ya egoro ne waziri wa kithomo Julius Ogamba. Alliance Girls kana skuru ya Alliance ni rethero kithithia mpumi njega na kuongera mpumi kana kuongera uraba thithie bwaga ni arago kwerekana kire arito 493 493 barabara thithie kigero ndani ya skuru ya Alliance Girls 475 bakadra bagitonyo university azi kona nene akwebonde baina C+ gwitia ke Mangu nedretwe irina kathomba arago kwerekana bena igana rimwe na ithanthatu bena 107 icho bena cio Kagumo irera na rito 446 barira bena 84 kinyabo barire kana ibekete rito bainge sana university ukadro gitarire sukuru Kathomba ire thithite bwega nkethra nkiruka kidogo twetakire sukuru ire chiro terora Tharaka Nithi na kinya county ya Meru turo karatasi na kaga tuthatu kakathite the Daily Nation. Sukuru ya Rea Materi, sukuru ya Rea Materi irethagirwa rwa county ya Tharaka ni irethirwe kinye kithithia bwega aria irethirwe irina aritwa nkuruki ya 30 bakichone na tonya togotonya kire cukuru cho university. Cukuru ya Rea Chogoria ireyikere monota Chogoria Girls na cukuru ya Rea Iko ire chiendene ya Tharaka Nithi county kinye chirethirwe chire na mpumi njega sana chia irache chigethera chigetetheria gwikia ana bake sukuru kana university ndani account ya Meru cukuru ya Meru School kinyane irethero irena moritwo urina yawe plane ara nkuruki ya ritwa 50 nkuruki ya 50 students baskuru ya Meru School iberethera bakigwatira plane iyu mana skuru nyingi chitariru tumotegero Meru TV ende ndategera kidogo skuru cha Tharaka Nithi county na Meru county irachithete chikiandikwa karatasi nega gatatu kiri manto zegie kukuruka kiri kigeri giki ngerekana ki karatasi gatatu ibogete ine history kiri mpumi chikigero kia KCSE ine history nyuma ya ana bari kuongereka nkuruki ya ana bandaka kiri baraba thithie kigeri giki iri ambere buruko kokojirwa mwana mwari kana bari kuthurwa baingi kiri barabara thithite kigerio rukono ruko na karatasi ne kau katatu karatasi ne gako gatona ngatega nacha ni mbicha nyingi sana chia nchamba ira tirari kire na kuthara ntuku yegoro aruta barabara kire kuthara ntuku yegoro baigwatira A84 A-A-3 A-1 A- okona mbicha chiao chionde karatasi ne kau gatona na gatotano amona marieto na kinyachukuru chiao gategera aja kuna shukuru ya Meru School ere muthako goto Shamala Prince shukuru engere aza Chogoria Boys Henry Chogoria Boys Mwenda Baraka okona marito jaona ambita chao chinge yaza kere bamabaru tabaraba diditi boya Meru School ina Roberta Dennis Mwirigi na ingechirio mambo tegeri Meru TV kadro gitegera karatasi negatuna na gatotano karatasi negatotantato kuririkana ate revealed the best and the worst subject results in KCSE ikwethire toko kiandiko imwe cha subject ire irathithitwo bwega sana na iragoi kana irathithitwo buthuku sana kire mpumi chekigero kia KCSE ire irarekererwo ntuku ya egoro ni waziri Julius Ogamba urana waziri wa Mount Zege kithomo aja ndegorone kuririkana ate arito baba ibona nye gukuruka kire subject 17 subject 17 kire subject 30 irachethera chikithithwa ibarethera bakero nye gukuruka kire subject 17 kire subject 30 irachethera chikithithwa kuringana na waziri Ogamba na arugire ate kire subject rikurukitwo muno ni amwe na mathabu biology physics chemistry history geography na agriculture na nyingi amo na computer ire na chira go sana kana ire ronekera kugwa muno ne gichonko igiswahili biology ya anto baraba tethagirwa bakiona CRE home science French German na music iyo chire thero chiki thitho buthuku muno ni aritoka gite na gaka
ana bare bakithithia bwaga kire subject imwe ta gichonko na Kiswahili. Ana bantha kana ubethera bakithithia bwaga kire subject imwe ta mathematics, biology, physics na chemistry. Karata gona ro karona karatasi na gatutantatu ibatarite subject chonde ro tira kurukitwa ire kurukitwa na ire igoi. O karatasi no kau gatutantatu mutegeri ni atakuririkana nkuruki ya ritwa magana mugwanja na mirongo ena. 840 candidates imethiritwe mpumi chiao chigitezanirwa 840 aritwa 840 mpumi chiao chiratezanirwe. Na bobo ni nyuma yabo kwerekana nibethirwe baki ya kigiro giki arita baba 840 mpumi chiao chiratezanirwe. Na bobo ni kwerekana ati ichiratejanirwe muntu barerekana ne bagwati baki ya kigerio kagita na kau bange ngirijere magana janana ibarethero mpumi chiao ikirongekwa ijite gutejanirwa iri itajanirwe to mutageri ni 840 arito 840 ibo mpumi chiao itajanirwe kabisa. Lakini baba 2800 baba mpumi chiao achirongeketo for now ochonko ni bogitana mbere kumenya kethra uma iba yere kigerio kikana magana bataiya bagwatakana bataiya chedro chikerekerwa. Kwa hiyo ntuko yagoro gamba na redro kiuga ba 840 chechi tadanirito na bobange ngirijere mpumi chiao chedrwa chikironge kwa karatasi na kamugwanja na karatasi na gakenda imanto zegie mbicha chiari tabarabara thera bakigwata A na barabara thera bakigwata A- ukona marito jaojo nde na sukurira chonde barathomagira wadro igora ngathiti ukona kadari nya ogo imurito ntagete na nurathire chikigire gike na wadro gichigwatira A kana A- na njira mo kana inge ukadro ukiona rieto ryaku aja kene kathiti na ro no tomarito ne jama inge sana ezabara badire tabakigwatira grade ya A na grade ya A-. Amona mbicha cheo ichedire to chigie kwaja ndene karatasi ne gatuta kamugwan gatunana na karatasi ne gakenda. Yes ukadro ukiona mbicha chia nchamba iji chonde barabethire bakithithia kigire giki na kwamukira mpumi na kinya kuthithia bwega sana. Karatasi nege 10 ukona mbicha ya ritwa arimu ashiari bagikenera ukona ana bakamatie goro ana bakinwa kirintare mwanya cyande goro ya Kenya bonde bagikungura mpumi chikigiro ge KCSE ne arana ndio karatasi na kauge 10 go kwerekana arito ntuko yagura mwana achiari na kinya arimu ibaraguruka ira kagita gakomo niko geria gwetia mpumi izi gukurukira poto irethero gitumirwo ni NEC dikana ntuko yagoro waziri ogamba akorike gutumiria mpumi izi na araugeta kwena mutaratara jo gatumirwo ni kenda mtu akethera akiamukira mpumi chiawe nyarago kwerekana nyumene anto bakogeria ugutonya kiri poto ezi ya NEC kwethera bakigwatira mpumi izi poto ezi ni rathithire gento gitwana gichonko crashing ethirwa ikithuka na anto bathira batukugwata mpumi chiao anto baingi barethire ntuko yagoro bakimeneria NEC ire ne rongamirite manto jegie magerio jaza ndegorone na bobo ni nyuma yabo kwethira bakigeria kwitia mpumi chiao gutumira mitandao kana gutumira website ira baranenkeretwe na yethiro itikurita ngugi ntuko yegoro ku gatagera ke mutandao jo X akenya ne barethiro bagitonya na una kuona guita na kumeneria website yeze ya NEC no ntu bokwethirwa itiko batetheria kwamukira mpumi iji ruiro gono karona karatasi na kau gai 10 karatasi nege 10 na twire baruga ati junior secondary kana junior school students bakatha bakarira kigirio kiao kia mbere mwaka juju ntuko yagoro urani mwerekerie munene wa NEC wijekana ta David Njagere akiaria ntuko yagoro kagitene kama mburaja kurekeria mpumi chikigirio kia KCSE na aria nyomba ya mtihani house mushimunejo Nairobi na araugira ati junior school aritaba junior school bakethira kore mbere buru ogwe kurikana karatasi gatwire ga 10 na twire gathete the Daily Nation auga aritaba junior school bakethirwa bakikarira kigerio kiao kia mbere buru mwaka juju ejo ngirije 25 ni ara araugire ati nkuruki yarito milioni 1 ngiriye gana rimwe na 45 bakethirwa bakikarira kigerio giki barabo meta grade 80 na nandi batonya grade 9 bobo ne kuringana na David Njagere urando na kuranwa mwerekeri munene wa NEC irero ngamerete magirio kwa aitaba ba junior school kwa rambera buru bakethro bakitonya na kuthithia kigirio giki
Kigirio giki mutegeri Umeru TV kikethwa gigitwa atiri, kikethwa gigitwa KJSEA, KJSEA ndio githwa gigitwa za kana gitwa Kenya Junior Secondary School Education Assessment ndio githwa gikimenyekana ikethwa kithithwa kwa mbere buru mwaka juju. Okaratasi ne kauge 12 ati ikuratumirirwe Kenya ntukwegoro na kwerekana atiri arito bonde baraba chokagira cukuru nyuma ya kuthiria na kwamukira mpumi ciao na murito akona atathithia bwega akauga gachokere cukuru au kabere uria kwari murito achokera cukuru na getera monka mwaka juka